Pamirsa, wangunan ring Wantilan Pura Penataran Pet, Nusa Penida, kebakaran ring tanggal 19 kalih tali 19 rahina dibi. Sengkala kebakaran punika sampun nelasang samian daging wewangunan. Kebakaran ring Wantilan Pura ngawinang kramai rike jerih saha osah mawinan api pineh ageng nampekin ring sajeroning genah pelinggih pura miwah wangunan sanetiosan taler kawawohin kuentenan saking angin kenceng daug sengkala kebakaran. Kepala Satpol PP miwah Damkar Klungkung Putu Suwarta Maosang samian personel ring Kecamatan Nusa Penida tedun langsung nuju genah kebakaran. Duaning sampun ketambakin nanging api kantun ngagengang napi malih akeh piranti Banten sanedangan keni bakar. Petugas damkar kewantu petugas PDAM ring Nusa Penida nagingin antuk muatang toyo taler kewantu saking Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan Klungkung miwah penyatusan krama melarapan piranti suang-suang sanika angken. Wantilan magenah ring ajeng pura taman ring widangan pura penataran ped. Camat Nusa Penida Komang Widya Seputra Maosang kebakaran nibenin sawetara galah tengah siawengi. Risang pun kauningin dani langsung tedun ke genah TKP antuk nabdabin pangupaya nambakin kebakaran mangda nenten nampekin wangunan sanetiosan. Dane taler mastikayang genah kerama doh saking Wantilan. Kantos mangkin durung kakeniang korban jiwa. Risang pun ngemargiang penanganan pemadaman kebakaran selami kali jam kebakaran sida antuk kepademang. Kekantenang ring genah punike sampun sida kebaos kondusif. Pindah ke sumber bayi kebakaran saking puargan ring sisin Wantilan. Nanging indik pamidabdab sane ngawinang kebakaran durung kauningin. Dane kantun nyantosang informasi resmi saking kepolisian. Kapolsek Nusa Penida Kompol Komang Reke Sanjaya durung sida nyobiahang mawinan petugas kepolisian kantun ring genah kebakaran antuk ngelaksanayang olah data miwah nyelehin saksi mata ring TKP. Kebakaran puniki ngawinang pengempon pura mamocol kantos penyatusan yuta rupiah. Tim Liputan Bali TV.